So namuhla this leyi one this is an open discussion, and I upload ka YouTube, and then you're welcome to comment and then ask questions. Mi vutisa hi laha mi vutisaka kona ta mi hlamula the way ni tivaka kona. Wa knowledge ya mi fika kona, and then I will answer it. Hi leswi ku na n'wanuna na n'wansati va tekanini nsati na nuna swona. Se la nhlokomhaka ya namuntlha kahle kahle i gender based violence, ku hlukumeziwa ka vana na vamhani. Ni nga vuleli ngopfu ka vona na vavanuna na vo va hlukumeziwa van'wani vavasati. So loko swi ri so, this is an open discussion ne. So xivutiso hi lexi, munhu wa swi vona ku abusiwa ke, wa swi vona ku wa biwa, ene wa swi tiva ku bolo swi leswi ku yena a chuza ku a nga report, a chuza ku a nga complain, a za ya voniwa hi vanhu ku hala handle ku u na the blue eye hala na hala i biwile. And then one day loko munhu n'wi vutisa ku what's going on, what's wrong, ku ha problem. Munhu a biwa za ta dlayiwa, kandzeliwa hi ku fela kwini hi huma kule na nuna loyi ni huma kule ni huma kwini. Se hi fela sweswo hi huma kule a mi fiki lomu yaka munhu u ni hlayisela vana, n'wi siyile vana va yena ku ya ka n'wina loko swi ta ku tirhela, because hi wena i biwaka a ni ri i fanele swi tiva swilo leswiya swa ku wa complain, u n'wi byela ku mi se ni karhela, mi nge swi koti ku va ka relationship lana. Loko ku va ku dlaya ku dlaya endlela protection order or restraining order or whatever orders lowu nga ta n'wi endlela tona. Ku teka goza munhu ta ku dlaya hi phe munhu loko a dakwini i hleketa swilo swa yena swo tiva hi yena, swi nga va hi mukhuva u ku wa ku hlayisa ne. Mara loko a ku hlukumeza u n'wi bihe ku wa ni hlukumeza, ene loko va nga cinci loko va tibeke ta wena byele kahle. That's my advice. Loko swilo va nga ku a swi endli swona hi ndlela ya wena sa ku langa le ku cinceni, check your back and go home, cause munhu wala na we u tshamela ti kokotela thyaka a ku hayi nuna wa mina wa ni hlayisa. Mara loko a nga endli swona, a nga endli swona a hamba a kha a hlayisa, swi mukhuva lowo. You have to say no to gender based violence. A yi tshikini ku ba va ka mhani, a yi tshikini ku ba vavanuna, a yi tshikini ku banana. Loko u twa nga ku a nga ku endleli swona, go out huma ya handle bela hi moya, hambi u famba ma 2 hours u ya bela hi moya nyana kwala handle. A ni promote nchumu, what I'm asking i ku avoid ku lwa in any chances. Ku a swi kahle, swi byala moya wo biha ka vana, especially ni tshama na vana ku lomu ntirhweni. And loko yi suka ya so akudeni hi tindlela hinkwato sweswo is either yi lwa hi marito hi tlhe hi vulavula ku sorry. Loko ku after sick hi huma hi ya kuma fresh air ta vuya se ku ri kahle, because you won't know who's wrong who's right between men and woman, male and female, because these two gender too confusing, man. You won't understand who's right who's wrong ne. So to avoid these issues, let's stay away from trouble, man. It's khoma kahle. Yeah, I chicken nyaka anya kahle phela holova atindlini ka vona. Me la mi nga fitini a tshama 20 years mara ma fitiki ko lo ma nga banana. Ku holova swi normal, a ni ri ku holova it's a normal thing swi humelela ku mundyangwini.
ku solova timhaka nkarhi wun'we holovisa hi swilo swa kahle holovisa hi swilo swa wrong. So mi kha mi holova hi ku fanele ku xaviwa yini xa kahle xa ku amutini swilo a nga na mali a kha ala swa holovisa leswiya swo ku na lan'wana a nga ta fana ku kota swi cause confusion yavona leswi endlisa sweswo. So ku va kahle stay away from trouble munhu a nga swi lavi a nga swi lavi wa tshikiwa amen.